mbere ya Tour du Rwanda bigoga byarangiye. Nibyo rero ni Jagani Zomel Mandi ugeze hano rwose ukinira ikipe ya Picnic wamaze no kubasiga kuko yafashe umwanzuro hakiri kare cyane akabaje gusoza rero hano mu karere ka Rusizi. Jagani Zomel Mandi umusore w'imyaka 20 ugeze mu karere ka Rusizi ariteguye ashyize rinete inyuma ari kwihanagura arashaka ngo aserebure muri manière kuko yabikoreye afata makiyaje afata kapudera kisiga kugira ngo gufata ifoto ikwiye neza. Zomel Mandi Amsterdam aragutegereje, Zara aragutegereje, Ajax, PSV Eindhoven na za FC Twente baragutegereje, abo bose baragutegereje kugira ngo bikunde. Ayungura amaso avuga ngo ntabwo tuzakomeza gutegereza. Zomel abwira abahorandi ko batazategeza igihe kinini bati uru Rwanda narwo ni urwacu dufite mu ambasade. Gefesirete Zuberman Jagani umusore wavutse tariki ya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2006. Reba ibyishimo byo kurangiza 1-2 avuga ati twabikoreye, ari nako avuga ati dore mayo jonaraje Enoke byamugendekeye gute, ari no kumenyetera afata umwanya wa 5 Enoke muri Burhan ahangaha Enoke n'umwanya wanze gusa baritere yabaje. Reba yaje hariya yitwa niyo ngurusabwe mayo jonaraje nabaje kudefanda ari marwana amasegonda kugira ngo rekora amasegonda ngo bamusega niyo ngurusabwe nawe ahita atambuka ku murongo. Reka tureberero abandi bari kudefandana mayo jon Paul Marty aza ashaka amasegonda agomba kunyugiga kugira ngo amasegonda gukura kugira ngo atavamo. Paul Marty agira hano arimo arashinyiriza Tour du Rwanda yatangiye. Paul Marty Gefesirete Jagani Zomel Mandi nababwira ko kuri umusore wavutse ku itariki ya 13 kwezi kwa kabiri 2006. Uyu ni umuhorandi ufite ibiro 67 afite indeshyo ya indeshyo ya metero 1 na santimetero 90 yavukiye mu gace ka Franeleke yagukanye etape ya 3 ya Tour du Rwanda 2026 yahagurukiye mu karere ka Huye isorezwa mu karere ka Rusizi twavuye mu majyepfo y'u Rwanda dusoreza mu burengera wa Kamembe. Tour du Rwanda 2026 official iratangiye ku uyu munsi dukoze imisozi 6 sprint ebyiri. Felicitation ku Buholandi iyarukaga kera mu mwaka 2009 harimo amasegonda 11 Paul Marty yasigaga ese yaba amasegonda 11 avuyemo tukaba tugiye guhindura umwenda wa mayo jaune tukaba undi muntu wa gatatu wa Tour du Rwanda irakomeye. Tour du Rwanda irakomeye cyane kandi Tour du Rwanda iraryoshye kayishema kuko Rusizi murakoze cyane. Rusizi Kamembe mwakoze cyane kandi muze kwakira ababaganye service nziza inoze nk'ibisanzwe ku banyarwanda. Imyaka aka kantu se navuze ka Gefesirete gasobanura nateguye we attention nguwo rero Jagani Zomel Mandi umaze kwegukana etape ya 3 ya Tour du Rwanda yiteguye ubwo umuhorandi yatwaga etape ya Tour du Rwanda. Uyu muhungu yaracyambara pampese yari afite imyaka 2 ariko aravuze ati reka nkwereke ko mu by'ukuri byaba. Ubu ni nkaho uyu ni umuhungu watsinze etape atwaye imyaka 17 gutegereza. Nibyo rero felicitation cyane mwongera nkagira nti mu rurimi rw'Igihorandi bagira bati Gefesirete kuri Jagani Zomel Mandi. Negereje ubutumwa bwa ambasade. Christian rero Zomel Mandi Jagani amaze kwegukana etape ya 3 Huye Rusizi. icyo bita umusozi rero hagenda haza umwe kubera ko nta hangaha umuntu arimenya wakibura ugapfa. ari nako rero twakira abandi bakinnyi. ndabona abakinnyi ikipe ya Movistar, ndabona umukinnyi w'ikipe ya Bike yo mu gihugu cy'Ubudage. Reba ukuntu abahungu babaye, reba ku matako yabo ukuntu babize icyuya, reba uko barwanye intambara, barwanye n'imisozi, barwanye na Nyungwe, ariko mwaryohewe kuko kugira ngo igare iyo isiganwa ry'igare kuba aha hantu hagoye. Merawi Kudusi n'umwambaro w'umukinnyi w'umunyafurika mwiza rero bakaba asesika ngaha. Twakira Uwiduhaye Mike muri Benediction Banafrica.